government yetu ya Nyandarua imetuangusha. Tumekuwa national government ikitupea pesa yetu vizuri na inakuja through the bank bila kukatwa kitu. Lakini county government hata bila kukata hakuna kitu wanatupea. Sasa hii tutalipwa kutoka November hadi December, hadi hii budget ambayo inaishia June. Hatujapewa kitu hadi saa hii. So tuna demand pesa yetu ya 8 months of which ni haki yetu. Si malipo kwa sababu ile kazi tunafanya hata sidhani wanaweza tulipa. Hawezi fika kutulipa hiyo pesa. Na kadono ogo nitwaheana petitions kuri Minister wa Health na nituguthi kuheana ingi kuria kuri governor tondu county government ya Nyandarua ina thina munene muno na nitukuhoya kinya EACC na Auditor General meke mathabu ma Nyandarua tondu kwina andu manene muno maundu-ini megie uhoro wa mbeca. So turadai more than 26 million as community health promoters. Tutirenda gutwika ati ni turigagirwo mbeca citu ati mieri iri tukanyitithanirio aca o mweri tukaheagwo stipend itu tondu ni haki itu. Twina wira muritu muno matura ithio ni ithio tumenya arwaru aria me matura andu aria disabled andu aria marani rehabilitation tondu ithio ni ithio twi matura haria gatagati na inui ni tuthia micii o muthenya. Ore twa thini wa mashinani wa level 1 service provision ni twikite muritu muno tondu o mundu haha ena micii igana rimwe iria arasafu registered na niyo turasafu tukigeria kugiriria mirimu thini wa level 1. Kwi BP machine twaheirwo na indo cia wira ni tubatie kugura BP machine yo ni rahitaji mahiga no tutiheagwo ga stipend ga kuongerera kana kugura mahiga no ucokire muhuko nigetha ugure batteries cia kukuhota kurutithia wira na indo iria ithirite na ni mbia iria gutari koguo ni turiukaga o Jumatatu na Jumatano na Friday kinya mbeca citu ciothe iriho in arrears cia thini wa mieri 8. National government mnafanya vizuri. Wenye tulifuragiwa off pale Mashujaa na President Ruto. Kutoka hiyo kazi utupea kazi mzuri na ukatupea promise mzuri na umekuwa ukitupea pesa yetu. Lakini kaunti yetu ya Nyandarua imekuwa ikituangusha. Tugeretie gutengera tugathie tukoria anene aitu tugathie bunge tukaraniria na anene a community health anene a health thini wa bunge no hingo ciothe guti maundu mothe ari marakorwo makiringa ihiga. County government yetu ya Nyandarua imetuangusha. Tumekuwa national government ikitupea pesa yetu vizuri na inakuja through the bank bila kukatwa kitu. Lakini county government hata bila kukata hakuna kitu wanatupea. Sasa hii tutalipwa kutoka November
hadi December, hadi hii budget ambayo inaishia June. Hatujapewa kitu hadi saa hii. So tuna demand pesa yetu ya 8 months of which ni haki yetu, si malipo, kwa sababu ile kazi tunafanya hata sidhani wanaweza tulipa, hawezi fika kutulipa hiyo pesa. Na kadono ogune twahena petitions kuri Minister wa Health na nituguthi kuheana ingi kuri governor tondu county government ya Nyandarua ina thina munene muno, na nitukuhoya kinya EACC na Auditor General meke mathabu ma Nyandarua tondu kwina andu manene muno maundu-ini megie uhoro wa mbeca. So turadai more than 26 million as community health promoters. Tutirenda gutuika ati ni turiigagirwo mbeca citu ati mieri iri tukanyitithanirio. Aca o mweri tukaheagwo stipend itu tondu ni haki itu. Twina wira muritu muno matura, ithio ni ithio tumenya arwaru aria me matura, andu aria disabled, andu aria marani rehabilitation, tondu ithio ni ithio twi matura haria gatagati, na inui ni twithia micii o muthenya. Ore twa thini wa mashinani wa level 1 service provision ni utwikite muritu muno tondu o mundu haha ena micii igana rimwe iria arasabu registered na niyo turasabu tukigeria kugiriria mirimu thini wa level 1. Kwi BP machine twaheirwo na indo cia wira, ni tubatie kugura BP machine yo ni rahitaji mahiga, no tutiheagwo ga stipend ga kuongerera kana kugura mahiga, no ucokire muhuko nigetha ugure batteries cia kukuhota kurutithia wira na indo iria ithirite na ni mbia iria gutari. Koguo ni turiukaga o Jumatatu na Jumatano na Friday kinya mbeca citu ciothe iriho in arrears cia thini wa mieri 8. National government mnafanya vizuri. Wenye tulifurahiwa off pale Mashujaa na President Ruto. Kutoka hiyo kazi utupea kazi mzuri na ukatupea promise mzuri na umekuwa ukitupea pesa yetu. Lakini kaunti yetu ya Nyandarua imekuwa ikituangusha. Tugeretie gutengera tugathie tukoria anene aitu, tugathie bunge tukaraniria na anene a community health, anene a health thini wa bunge, no hingo ciothe guti maundu mothe ari marakorwo makiringa ihiga. Government yetu ya Nyandarua imetuangusha. Tumekuwa national government ikitupea pesa yetu vizuri na inakuja through the bank bila kukatwa kitu. Lakini county government hata bila kukata hakuna kitu wanatupea. Sasa hii tutalipwa kutoka November hadi December, hadi hii budget ambayo inaishia June. Hatujapewa kitu hadi saa hii. So tuna demand pesa yetu ya 8 months of which ni haki yetu,
si malipo, kwa sababu ile kazi tunafanya hata sidhani wanaweza tulipa, hawezi fika kutulipa hiyo pesa. Na kadono ogu nitwaheana petitions kuri Minister wa Health na nituguthi kuheana ingi kuria kuri governor tondu county government ya Nyandarua ina thina munene muno na nitukuhoya kinya EACC na Auditor General meke mathabu ma Nyandarua tondu kwina andu manene muno maundu-ini megie uhoro wa mbeca. So turadai more than 26 million as community health promoters. Tutirenda gutuika ati nitũrĩigagĩrwo mbeca citũ ati mĩeri ĩrĩ tukanyitithanirio. Aca, o mweri tukaheagwo stipend itũ tondu ni haki itũ. Twina wĩra mũritũ mũno matũra. Ithuĩ tumenya arwaru arĩa me matũra, andu arĩa disabled, andu arĩa maranid rehabilitation, ithuĩ twĩ matũra harĩa gatagati. Na ithuĩ nĩ tũthiaga mĩciĩ o mũthenya. Ũrĩa twaruta thĩinĩ wa macinani wa level 1 service provision ni utwikite muritu muno tondu o mundu haha ena mĩciĩ 100 iria arasafu registered na nio turasafu tukigeria kugiriria mirimu thiini wa level 1. We BP machine twaheirwo na indo cia wira ni tubatie kugura BP machine yo ni irahitaji mahiga no tutiheagwo ga stipend ga kuongerera kana kugura mahiga no ucokire muhuko nigetha ugure batteries cia gukuhota kurutithia wira na indo iria ithirite na ni mbia iria gutari koguo ni turiukaga o Jumatatu na Jumatano na Friday kinya mbeca citu ciothe iriho in arrears cia thini wa mieri 8. National government mnafanya vizuri. Wenye tulifuragiwa off pale Mashujaa na President Ruto. Kutoka hiyo kazi utupea kazi mzuri na ukatupea promise mzuri na umekuwa ukitupea pesa yetu. Lakini kaunti yetu ya Nyandarua imekuwa ikituangusha. Tugeretie gutengera tugathie tukoria anene aitu tugathie bunge tukaraniria na anene a community health anene a health thĩinĩ wa bunge no hingo ciothe guti maundu mothe ari marakorwo makiringa ihiga.